Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maroiba pau Manipur da ngarang nubidang waram paubada COVID vaccine kapkiba apunba masing lesing humputara satruk mapan chure Assam amasung nongchu Bengal Bidhan Sabha mikhalgi ahanba tangkak ki mirep sing ngasi scrutiny tawri Uttarakhand ki Mukhyamantri Devendra Singh Rawat pham thadokre maki mahut khannaba ngasi Dehradun da BJP Legislative Party ki mifam pangthuklagani amasung Organization for Economic Cooperation and Development na chenba sahi lising ani kunmathoi kunithoi da Bharat ki economic growth sada 32.3 yogani hairi Leibak asina malim gi laichat oiriba COVID-19 gi lantheng chatharibana masidagi ngakthoknaba achamba sexual thorang ahum ngakna chapinaba ningsingjari Yumdagi hek chathokpada face mask uppiyu mi amaga phut taruk lamnana leibiyu maimin amadi khusa toina hamdoktuna tarutanana thambiyu hojik mapung oiba pau Manipur da ngarang numidang oiram phawbada COVID vaccine kapkiba apunba masing lesing humputara satruk mapan sure makhoidogi manungda healthcare worker lesing kuntra samga tara taruk yaudi haukiba pung kunmari da mi lesing ani samani punithoi vaccine kapki Marak asida haukiba pung kunmari da sample lesing samani phumari test tawbada COVID-19 ge anoba case ani thengnabadagi apunba positive case lesing kunmapan sani marphutarani pansure hairiba matam asida home isolation da leiba mioi ama naba phaduna research tawki masi tharaga puna naba phakiba masing lesing kunipan chanipan marphutara manga sure naba phabagi sang sada marphutara nipan dasmik taruk ani yore active case kuntra leidi haukiba numitara nirom henbadagi laichat asina mi amata siraktri haujik phawbada sikiba masing chahum humputara humdoida lengtana leidi Manipurda BJP na lusingba sarkar na sahi mari mapung pharakpaga mari leinana raijasin thungbada paksana lamtu sangdokpagi khongjang sangsinba hore khongjang asida miyamsu saruk yabinaba social media da thagatpa warul amada Mukhyamantri Nongthombam Biren Singhna appeal tawri Assam amasung nongchu Bengal Bidhan Sabha mikhalgi ahanba tangkak ki mirep sing ngasi scrutiny tawri tangkak asida thasigi kuntareta Assam ki Bidhan Sabha Kendra Nifutaret amasung nongchu Bengal ki Bidhan Sabha Kendra kuntra da bothadanagani ahanba tangkak ki mirep se pisinba ngarang numidang waram loikre nongchu Bengal da thasigi kuntaret tagi mathang thagi kunmapan phawba tangkak nipan thokna Bidhan Sabha mikhal pangthokani Assam dana tangkak ahum thokna mikhal pangthokani me anida vote masing thigani Marak asida election commission ngarang nongchu Bengal ki DGP Birendra Phamlok thokna ba khangan khre commission mahaki mahuta P Niraj Nayan bo khudakta ki DGP amasung IGP oina hapkhre commission na thokiba order amada rajya ki chief secretary da Sri Birendra bu haktheng nana natraga nakoi nana mikhal gamari leina ba pham amata P dana ba khangan ki Commission hai Raja tu da Mikhal gi sem sariba sing ado amuk hana yang silaba tungda wari patu lokhibani Commission na thabak tu pangthokle haibagi report ngasi ayuk pung tara phawbada bidakna basu khangan ki atopa order amada election commission na IRS officer KG Arun Rajbu Tamil Nadu dagi transfer tawnaba amasung khudak tamhak po CBDT headquarters da thamnaba khangan kre Assam ki additional chief electoral officer Debo Prasad Misra na hairi Voter sing amasung mikhal gi thabak tawriba mioi pumnamak COVID-19 na sokhandanaba lokhatpa yaba sexual thorang pumnamak lokhatle Guwahati da ngarang numidang area news ki talk show amada saruk yaraduna Sri Misra na hai hojik phawbada mikhal da thabak tawgadaba mioi lakama lesing ni phumanga training pikre mang na hai sana kanglon matung ina voter sing lehenaba auxiliary polling station sing hangdokani polling booth amamamda yamlabada voter listing amadagi hendana vote thadaba yahangani Joint Chief Electoral Officer Lakhinandan Saharia Nahai di nataga doubtful voter hai na khangnaba singna ningai oiba voter sing Foreigners Tribunal na ayaba pidrabadi vote thadaba yahaloi Meghalai ta ngarang nongna mi mari COVID-19 positive oidaki anina naba phakhi hauji phawbada rajya asida positive oiba apunba masing lising tara humdoi samapan humputara tare chure madugi manungda chamani punipan sikre active case tara mari leidi Rajya asida hujik phawbada punna naba phakiba masing lising tara humdoi chanipan tara manga sure
अमरोमदा ईस्ट खासी हिल्स की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमसुंग हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एम.आर. बसाई ओमोइटना हौजिक फाउबदा चथरिबा कोविड-19 वैक्सीन कापगी खोंजंगदा मियाम थोरक्तबा अदुदा पेंदबा फोंदोकली मांगना हाई मेघालय की जिला पुनमकी मनुंगदा ईस्ट खासी हिल्स जिलाना ख्वाइदगी सोतना लेडी महागना जिला अदुकी मियामदा थोरक्तुना कोविड-19 वैक्सीन कापनबा तकचिल्ली मियामना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल सिंगदा चत्तुना हिदा कापा यागनी वैक्सीन असिकी मरमदा सोशल मीडिया दा अरानबा पाउ संदोकलिबसिंग थाजबिदनबा महागना मियामदा अपील तौरी ताबिरिबा पाउसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फम थादोखरे महागना फम थादोकपा दु राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने याखरे अदुमोइनमक राज्य अतुदा अनौबा मुख्यमंत्री अमा हापत्रिबा फाउबदी महाग मुख्यमंत्री की थबक पाइनबा राज्यपाल खंगनखी आकाशवाणी पाउमिना हाई राज्य की बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की अनौबा लुचिंगबा खन्नबा सेंट्रल ऑब्जर्वर सिंह याउबा मिफम अमा ngasi देहरादूनदा पांगथोकनी पाउखरा नहाई केंद्र की मंत्री अमसुंग हानागी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक राज्यसभा मेंबर अनिल बालूनी अमसुंग राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्यमंत्री की फंगीदमक ममिंग पनरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नुमित हुमनी की तमिलनाडु खोंगचत लेडी महाक हेलीकॉप्टरना भेलोड चटकनी अमसुंग तिरुबालुबार यूनिवर्सिटी की 33 सुब कन्वोकेशनदा सरुक यागनी थौरमदुदा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सभापति ओइगनी राष्ट्रपति गरंग चेन्नई थुंगलबनी महाकपु एयरपोर्ट राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित चीफ सेक्रेटरी राजीव रंजन अमसुंग अतई मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगना ओकी राष्ट्रपति कोविंद कन्वोकेशन अतुदा महिरोई चनी 13 डेकोरेट डिग्री पीगनी महिरोई 35 ग्रेजुएट अमसुंग महिरोई 38 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पीगनी पुन्ना यूनिवर्सिटी असिदा कुमसी सही की ओइना महिरोई 40 हेनबना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अमसुंग एमफिल डिग्री फंगनी ngasi nungtil राष्ट्रपति na श्रीपुर भेलोड लेबा गोल्डन टेम्पल दा चटकनी मदुगी तुंगदा चेन्नई दा हलकनी हयंग राष्ट्रपति ना अना यूनिवर्सिटी की 98 सुबह सही की कन्वोकेशन दा सरुक यागनी तुंगदा राष्ट्रपति इंडियन एयर फोर्स की फ्लाइट अमदा दिल्ली दा हलकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngarang जापान की प्रधानमंत्री सुगायोशी हिडेगा इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की मतंगदा वरी सानखरे हौखिबा सही खरदा लेबाक अनिगी मरक्ता अचुंबा माइकैदा चंगसिलिबा अदुदा लुचिंगबा अनिना अपेनबा फोंदोकी कोविड-19 लाइचत लेरबसु ममांग सहीदा लेबाक अनिना अमगा पाउ फाउनुबा ngamkiba अदुबो लुचिंगबा अनिना थागतकी हंदकता स्पेसिफाइड स्किल वर्कर सिंगी तेंगबांग पिनानाबा मेमोरेंडम अमा सही तौनकिबा अदुबो तरामना ओकी अमसुंग मदु अथुबा मतमदा थबकता ओंथोकनी हाइबगी थाजबा फोंकी प्रधानमंत्री मोदी नहाई मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट असी इंडिया जापान बायलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अचौबा खुदम अमनी प्रोजेक्ट असी माई पाकना पांगथोकनी हाइबा महाकी फिरेब अदुसु प्रधानमंत्री न फोंदोकी लुचिंगबा अनिना लमलमगी अमदि मालेमगी ओइबा वाफम कयादसु मोट फोंदोकनखी लेबाक अनी की मरक्ता कूटनीति की मरी थमलकपगी मथंग सहीदा तारिबा 63 सुबह कुमोन चाउना पांगथोकनबा लुचिंगबा अनिना यानखी Organization for Economic Cooperation and Development OECD na chenba sahi 2019 da Bharat ki economic growth sada 3.8 henkat handuna sada 12.3 yogani haina utli masina Bharat pu malem gi oina khwaidagi khongjel yangna senmitlon phagalakliba achauba lebak ama oiramba hanagi phibam adu hanjil hanbak ngamlagani सेलथुंगी फिबम की मतंग दा मरकी ओइना पीबा रिपोर्ट अमदा OECD ना हाई भारत ता हौजे पाइखलकलिबा थबकसिंग असि कोविड लाइचत ममांग की फिबम अदुतकी हेले अदुमैनमक इकोनॉमिक ग्रोथ असि चेनबा सही 2019 कुलुमदोय ददी सादा 5.3 दा हंथरकपा याय हाइना सु फुंगदोकली अदुबो मसिसु हाना पानकीबा हिसाब तगी सादा 0.3 वांगलबनी प्रधानमंत्री की प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर के.पी. मिश्रा ना सभापति ओइदुना ngarang पांगथोकिबा अवांग बथाकी मिफम अमदा हौजिक राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा कोविड वैक्सीन कापगी फिबम अमसुंग कुमांग साउसिलिबसिंग अदु यंगसिनख्रे लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask uppa फुट तरुक लामना लेबा खुदसा अमदि माइ मिट तरुतनाना तंबा हाइबा असंबा थौंग अहुम असि ngakna चटपिनबा अमुकहना निंगसिंगजरी अदोइबदा मदोइबा पाउ अमुकहना मणिपुर ngarang numidang wainam phawbada covid vaccine kapkiba apunba masing 63 sure असम अमसुंग नोंगचु बेंगल विधानसभा मिखल की अहानबा तंका की मिरेप सेसिंग ngasi scrutiny तौरी
उत्तराखंड की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फम थादोखरे माकी महूत खन्नबा ngasi देहरादूनदा बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मिफम पांगथोकलगनी अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सेनबा सही 2019-20 दा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 12.3% यौगनी हाइना पानदी पाउलजरी।